mukareba bizibe mu byo mukayanyu mukabiganiraho bimwe mbaza kubona solution ibituma babona solution kubishabira. Right Reverend George Rob Sisi yayongera agira ngo abakundini bashemereye kutatinda kuremwa hamwe no kusingwa nko ku Daudi yasingwire. Ekindi happy and good home okwega kweteyisa uketeyisa abasheija kira kuguma munonga nibitugumira kweteyisa konka kandi that's the way ebintu ebigumire nibibasibo kweteyisa. Weven Reverend Patrick Atuhaire yashaba bobona kura terebragane baragine umisho ga mukama kandi cyakabiri kwitishana unamutaye wawe uyikunda ntaruho kuzacho ikikurikira ibrahim y'umbi ibrahim y'ubona n'abana bimo moka kwera bizo kwandikira ibragane kandi mirane uhanga abazi kwezesha yabahereza ibicucu y'abana yabahereza y'abana n'ibindi muri byona n'abantu abwe by'abarabisemu ibyo bibiri ibiri kurebera ibyari ibiri gusasa ibicimeza indwara ntabwo rufego abantu ibiye birimo guteganisiga umusoro sibaraga kureba mu myaka y'iyona uhanga biri mu isuka yabarabya kandi muziki abitwa katabushuru kwera rero wito kumva bamwe abataye mushuru kwera nako abamwe guserwa kutibacyo kandi abantu muzungu kutibacyo mukara hagasibi Reverend Abraham Ahawe nawe yayereko ko abashwerini bashamiye kugumana bakundana kandi bakongera no kwirira hihi na Kristo. Tukorire ngweno mukoro gutwatunga ubwo kugira ngo ababafumba bagaritse misho gamukama bamwe muri kire bareta abana babo bashemerwa umukanisa yabo bataraba bari kugira bamara gukora indahiro aza bakabururo munsi aze byo munsi bikashinya makagabo kureka bagumeni bamwe muri kirano bejo mishoje bamwanjura azana bamwanjura nebindi ebiri kusasa imtuma yabo ko bishop yanagamba rero nubatunge ikigambo cy'amatsiko ekiri kubasa kubarinda umyaka iri kugarukaho nubatunga umugisha bishop nabahasana ko kubane nabashabira nubatunga man go rugendo rugarukaho ecyo nicyo kigenderera cyo mukorogo kazi wanje imyaka 12 umwisho w'umuto karagansa kuna Gasha kwa Job Kato ahabwa Sky Television Agenshonga.